Prenjiši uroveň Drážky oprez chodu do osnovnej školy Jovan Jovanović Zmaju Đurđove, keď padal dyš, školjarom boli mokri nohy a blaha hrožela i samomu budinku. Preto data inicijativa, že biše prostor kolo školi u Svjatosavskej ulički podzvihnu i rišel problem odvodzenja atmosferskih vodoh. Tu Drážku zrobilo podprijemstvo Rozvoj zo Žablju i naiste sme zadovoljni, pretože teraz škola dostala i kraševi patrunog, a i rišeli sme to ti našu problemi. Vykopani jarok. Hej, i jarok vykopani, to je voda kotra še bude zljivat zo Drážkoh, pojde do jarku, kotra vykopani isto te ješenji, takže sme rišeli i tot problem. Pre bezpečnost zecoh, ali i drugih raždanoh u školi še nazdavaju, že opština Žabelj obezpeči sredstva i za vybudov parkingu kolo školi, poneže od kad je otvorena fiskulturna sala, do školi popri školjaroh prihodza ih raždanje na rekreaciju.